Mejua-jua man bandu kerina ngawan perpulungan, si ikelengi Tuhan ijapa pekam ringan ibas pak saenda. Mari ras-ras kita ersikap, guna bengket ngikuti kebaktin minggunta. Mari si benaken kebaktinta. Ibas gelar di bata bapa, sindi lokam erdahin, guna ngusahai ras njagai doni. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, si erdahin guna kini ulin doni. Ras ibas gelar kesah si badia, si mereken kepentaren, gelah kam ngasup erdahin, alu mehuli, di bata bapa, mereken gegeh ras kepentaren, dengan kemalemen ate man bandu. Amin. Berita karena pendahin rasura-sura di bata. Nina di bata, genduari si jadikanlah manusia, si sentu duras tempasta, si menam seri res kita, gelah ikuasaina kerina nurung, perik-perik bagai pikrina asu-asuhan, ras rubia si meliar, subuk si galang, ras si kitik. Mari ras-ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 330 siwa. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras kita ngoge kitab padan simbaru, ibas kitab Judas bin Dusada, ayat 24 sehkubas ayat 25. Ia si ngasup, engkawali kam, gelah ola celus, si ngasup pe mabakam ngadap ku adep-adepen di bata, si mulia, aludem keriahan, rasla erpandangan. Ia ngenca di bata si engkelini kita, ara Yesus Kristus Tuhanta. Si akuilah kemulianna, kedolatenna, kuasana, ras pemerintahenna, nai-nai nari, genduari, rasa lalap. Amin. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca, ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, ope lengah si dengkehken kata di bata, mari ras kita ertoto kita. Bujur isahken kami man bandu o Tuhan, sebab banci dengaka kami ibas kesempatan nenda, pulung guna ngorati kerna katandu. Kam Tuhan si erkuasa, mereken pemeteh dengan kepentaren,
man kemahendu, bagai peman perpulungendu, gelah katandu tetap mempersingeti kami, karena kaikin si arus ilakoken kami, selaku anak-anak Tuhan ibabo doni enda. Erkuasa kam Tuhan arah kegeluhan kami, mindo kami, gelah i alamindo dosa-dosa kami, gelah atan kami, guna jadi perkakasendu, naksiken karena katandu. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgelu. Amin. Senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Joel, bindu 2 ayat 20 telu, sehkubas ayat 27. O kalak Sion, ersuraklah, meriahlah atendu ibas Tuhan di batandu, sabab iberi kena man bandu paksa perudan rikutken payona. Enggo ikuse kena man bandu paksa udan. Iberi kena man bandu sumbul udan bagi si enggona. Ingan pengeriken dem alu gandum. Lubang-lubang deher ingan bersampur lau anggur ras minak zaitun. Kuulihken man bandu kai si enggo bene. Ibas tahun-tahun tupung labang mangani gandumdu. Aku kap sinuruh bala labang ngelawan kam. Maka enggo melala siman pangandu. Semaka riba-iba kam. Ipujindu me Tuhan di batandu, si ngelakoken perkara si mejin man bandu. Bangsangku diganpe, lanai igombangi kala. Kenca bagai o Israel, ia tehndu, maka aku kap i tengah-tengahdu. Aku kap ngenca Tuhan di batandu, janah lalit sideban. Bangsangku diganpe lanai igombangi kala. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Iberi kena rikut payona, jadi tema sing rakut ogenta ibas minggu enda. Adi si pepayo tema enda ngajari kita karena makeken waktu silit, makeken kesempatan silit. Sebab wari-wari entah pe waktu Tuhan empuna. Kesempatan si ibereken di bata pe man banta limit batas waktuna. Kugadagi kita engkelola wari waktu ras kesempatan si ibereken Tuhan man banta. Ibas kita makeken pemere di bata enda harus si ingat maka nalit keterbatasan ta. Lid ketetapan waktu si enggo itentukan di bata. Jana ia ngenca meteksa. Kai si ia kap napayo guna si aloken ibas paksana. Tapi lid kange iberikan Tuhan kepercayaan man bata guna makeken wari waktu res kesempatan gelahna perhatian Tuhan banci si pakeken ibas make kenca. Kugadage kita makeken kerina si iberikan Tuhan man banta ibas kegeluhan ta. Lid kange sada paksa makana perlu si sadari. Maka kai si jadi ibas kegeluhan nenda lah kita nentukan sa. Ngerencanakan masa depan ta banci si aturkan. Tapi keputusan karena masa depan ta di batakap si ngaturkan sa. Di batakap si meteksa. Jadi nuduhkan makana laban cilang kita harus tetap ngelu ibas di bata sing gelem waktu. Si meteh kai si nandangi jadi ibas masa sireh. Ibas kitab Joel enda si idah kuga bangsa pilihan Tuhan. Ya,
ipersingeti Nabi Joel, gelahna bangsa enda empekena-kena kegeluhanna. Sebab iperkirakan kitab enda isuratkan kenca bangsa Israel mulih ibas tanah perkawanan i Babel nari. Dengan bangsa enda nggope ididik ertahun-tahun dekahna i tanah pembuangan. Kenca mulih ka ibas tanah pembuangan nari tetap dengakanga lit erbahan kesalahan. La ia erlajar arah masa laluna. La ia erlajar arah kelepaken singgo ilako kena ibas masa si inggo lewat. Makana Joel nuriken sada kepicetan si terjadi ku tengah-tengah kegeluhan bangsa Engkai makana banci bangsa enda ngenanami kepicetan ukur. Erkitikan kegeluhan kini tekena. La bagi si ngena ati Tuhan. Waktu si iberikan Tuhan isalah perguna kena. Guna darami sura-surana bagai pe nimbak perhatian Tuhan. Semakana dungna bangsa enda iberikan Tuhan bala labang ku tengah-tengah kegeluhan. Sebab sita bangsa Israel cukup terkenal ibas dunia pertanian bagai peternakan. Bangsa enda iukum Tuhan erkitikan kesalahan si ilako kena semaka terjadi gagal panen. Kerina bulung-bulung si merata, rikut peras gandum, kerina radas ipangani labang erkitik-kitikan gagal pertanian. Siteh kuga labang lalit pemimpinna. Tapi banci kernep kerina banna ulih pertanian i tanah bangsa pilihan Tuhan I tengah-tengah kegeluhan bangsa pilihan Tuhan, tanah sindu bainggo ipekena-kena Tuhan, sikap dingin go menghumur, banci bangsa enda kape iukumna, arah rubia-rubia sikitik. Labo arah kalak belin, labo arah bangsa si erkuasa, labo arah penguasa, tapi arah labang sikitik pe, banci nerang kerina pertanian tupung si semakana kernep kerina uli perjuman pe tuhu-tuhu gagal. Makan Nabi Joel nurikan kerna wari Tuhan mepaksa ia reh guna ngukum kala si ngelawan kebenaran di bata. Jana ipa beteh kena pe maka bangsa enda harus erkadiola. Dengan mulih kubas dalan si benar. Sebab adila ia mulih kempak dalan si benar. Hukuman tetap ipesusur Tuhan. Iberi kena mankala silang ikutkan peratenna. Tentu adinggo terjadi gagal panen. Kugapa pe enterem kala si lumben. Enterem kala lanai datken pangan. Semakana terjadi pe bahaya kelaparan ku tengah-tengah kegeluhan bangsa Kugakap ndu adi melehai kita lalit nakan siman pangan. Lalit roti entah pe gandum siman pangan. Enda bicara lit pesenta dilalit mantukuren gua apa pelatih kalna. Lit masta tapi lalit pangan siman pangan. Bagaimana suina picetna pusuh bangsa arkiteken reh rawa di bata sebab bangsa enda lapatuh man Tuhan. Maka idilo kerina bangsa enda guna empekena kegeluhenna. Gelah ia jera, erpuasa ia guna empekena-kena kegeluhenna. Erpuasa labor kiteken lalit pangan ras inemen maka ia erpuasa laman ras laminam. Tapi erpuasa ia guna nadingkan kejahatan. Erpuasa ia guna nimbak perhatian dagingna. Erpuasa ia guna kerina perbahanan sila mahuli.
Arus maka bangsa enda pe tetap erceda ate nandangi lagu langkahna. Jadi erceda ate labo erkiteken kepaten. Tapi tupung si inget dosa ras kesalahan ceda min pusuhta, ceda min ateta, sebab engkai gosi melketi daging kulanta, sebab suenda ibas inpokat so enda dai ikatakan, inpokat so enda dai ikatakan, kita ijadikan sentu duras tempas di bata. Adi si melketi kegeluhenta, tempas di bata dai si cedai ka. Makana bangsa enda ipersingeti, maka na labo perlu ia ngencareh ku rumah pertoton, adi ibadna dosa icaing kena uwisna, sebab tradisi tupung siye, adilit kala erdosa, tanda pertobatanna icaing kena uwisna, ibuatna abu itamana kudatas takalna, maka ipakena baju duka. La terjengjengen ca, adiningen kita ngojera ibas dosa ras kesalahan ta, maka siman burihen, siman pekenan, siman pelikasen, man pelimbarun, mekapkan pusuh, bagepe perukuran rikut ras lagu langkah. Sebab adi jera kita kempak dalam dibata, si aku ikap kemahakuasan dibata, si aku ikap kedolatan dibata. Maka aditurah ukurta makeken waktu si ibreken di bata guna ngukuri lagu langkahta singgo lepa. Pakekenlah kesempatane guna memperubahi lagu langkahta. Sebabna ibas kitab Joel enda pe ikatakan adinggo ipekena kenandu lagu langkahdu. Ibas ayat 14 bindu sada bindu 2 ikatakan, beram-bera erkusur ukur Tuhan di batandu, jenari ipasu-pasuna kam alupangan riba-iba. Maun-maun tupung masa kelimpahan, siakap ban beluh takap. Tupung lit kesuksesan man banta, siakap ban kengasupenta, seh maka kita banci jadi penguasa. Maka ulakal si salah pergunakan waktu ras kesempatan, tupung iberikan di bata man banta kesuksesan. Ulah sempat kita ndabuh kubas dosa, rasirang ibas keleng ati Tuhan nari. Maka bangsa enda ipersingeti Joel selaku nabi imam. Ia tuhu-tuhu sekala nabi sipang mempersingeti kesalahan bangsa enda, sebab memang tuhu-tuhu man pekenan. Sekala persuruhan di bata, singgo ipilih di bata, itetapkan di bata. La banci biar-biaran guna mempersingeti si lepa. La banci ia biaran man manusia asangkan man di bata. Maka Nabi Joel enda nurikan karena wari Tuhan rehma. Adi rehma wari Tuhan harus kita ersikap makeken waktu ras kesempatan si enggo ipercayakan Tuhan guna empekena-kena kegeluhan ta. Guna empekena-kena kai singgo lepak dube siban kita. Sebab tupung terjadi gagal panen tupung siye, latih kelakap bangsa enda. Maka nina Tuhan adilakam geluh ngikutkan peraten kuku hukum. Artinya ay disiplin, kekelengan ay disertai dengan disiplin. Labo adi keleng ateta salah PJ si peturut, si pelepas, si peasiasi. Dung na pagi kita susah sendiri. Pangen kita nurikan disiplin benar-benar nanari. Katakan kai ulihna adi melanggar aturan entah pe disiplin. Sebab labo banci ninta keleng, tapi lepak PJ si peturut. Salah PJ si pelepas. Adi salah, katakanlah salah. Adi perlu iukum, hukumlah. Ope lenga pagi, reh belinna hukumen, reh man bantah. Bagepe man anak ta, man isepe. Pangen hukumenna kitik denga, la pagi siakap latih. Daripada hukumenna penggorah galangna
Dengan pe lanai terperubahi lagu langkah. Maka nina Joel ijenda, ipekena di bata menegeri alu mahumur adi kam geluh ngikutkan peraten di bata. Mekuah nge ate di bata kempak bangsana, adi bangsana ngit mulih kempak Tuhan. Ngit ia jerah. Maka adi ngit kita mulih kempak Tuhan, laban silang bagi kalak Sion, ersurak meriah, erkite-kiteken go iberiken di bata, go ipulihken di bata, masa perlego, bagai pegagal panen, jadi ulih peranin go simpar. Salih kebiaran jadi keriahan. Salih gagal panen jadi rani si mehumur, rani si melala, ergana kape kena umpamana. Maka Tuhan ngkuseken udan ibas paksana. Endape perlu tetap si ingat. Adinai siteh makana sanga bulan September jai udan ninta. Adi genduari lanai terprediksi cuaca. Lanai siteh kuga katawari udan katawari lego. Jadi ngatakan sama kana wari-wari enda di batakap sinetap kenca. Ibas kitab Joel enda ituriken man banta, maka ikuseken Tuhan man banta udan, seh maka turah sinuan-sinuan. Ibre kena sumbul udan bagi si enggona. Jadi labo ibre-ibre Tuhan saja bagai. Tapi iarap kena kita mulih kempak kebenaran. Kita tutus erdahin, makaikan waktu silit. Janah waktu silit sidarami, sidalankan. Ngikutkan kai si iarapkan Tuhan guna banci si dalankan. Sebabna adi Tuhan mereken sampur entah pe rulih peranin lanai lit kai pe si kurang. Maka janji Tuhan kuulihkan man bandu kerina singgo bene. Sebab tupung tahun-tahun labang mangani gandumdu kerina na keri lalit si tading. Iluh melala je. Kepiceten ukur melala je. Bahkan mungkin pe pinakit terem banci kenai kegeluhan bangsa maka nina Tuhan nggo melala pangan sehriba-iba ku bereman bandu adi ipujindu Tuhan di batandu. Ingatlah maka Tuhan di batandu tetap engkelengi kam. Engkai maka ipulihkan Tuhan kegeluhan bangsa enda. Iarap kena bangsa tobat. Jerah. Sebab na adi bangsa pilihan Tuhan la jerah. Kemalun kap man bangsa Sebab engkai ipermela kena di bata arah lagu langkahna. Ipekitik na di bata arah lagu langkahna si encurnakan di bata. Tapi tupung bangsa enda mulih kempak Tuhan. Ya setengah memang ras-ras, bicara na lape kita tetap ras di bata, tapi kesetian di bata tetap ngekap. Iberi kena ngekai peman banta, rikutkan akap napayo man banta. Terjanji Tuhan, aku ngenca Tuhan di batandu, janah lalit si deban. Lalit si deban, maka ula si pedua-dua di bata. Si pedua-dua di bata arah kai si ititipkan di bata man banta. Apakah rezeki, entah pe pemetah, entah pe fasilitas kai pe silit ibas kita. Sebab di bata pe labo atena kita ipermalukan kalak si deban. Tapi ate di bata, kuga kita banci tetap geluh ngikutkan surah-surana. Sebab nggo ibrena modal, nggo ibrena kesempatan, kengasupen man banta, gelah ukur ta tetap nulih kempak di bata. Kerinana ibreken di bata rikutkan payona. Adila kita geluh ngikutkan surah-surah Tuhan, kekelengan na tetap ngeseh man banta. Bicara sidalankan pe surah-surah Tuhan, kekelengan na tetap simpar ngeman banta. Tapi lit bedana, tupunglah sidalankan pedah Tuhan, tetap itegak kena disiplin.
iukumna, gelah kala sirban kesalahane, itehna salahna, mulih ia kempak Tuhan. Maka rikutkan waktu si payo, ibabai Tuhan kita, guna ngenen perkua Athena. Bas kitab Judas enda, ituriken pe, karena tujun surat enda. Guna empersingeti perpulungan nandangi guru-guru pergua. Maka tetap kala harus erjuang guna kini tekena. Bagi si enggo ibreken di bata, manbana selaku anak-anak di bata. Jadi kesatuan golit ibas kita. Nggo itepana kita sentuh duras tempasna. Maka perjuangan ta kuga kita ngeluh ngikutkan kai si isurakan Tuhan. Sebab Tuhan si ngasup engkawali kegeluhan ta. Kesadibata sirit ibas kita, negu-negu kita, empetetap ukur ta, gelah ula kita celus kubas dosa. Ngajari kita gelah nabanci si idah kemuliaan Tuhan ibas kegeluhan ta. Sebab ICP kita labo ngasup ngadap ku di bata, ibas keadaan berdosa. Tupung kita melekat. Tuhan ta Yesus Kristus medalanta, guna banci kita ngadap kempak di bata. Alu bagi dage, mesada keriahan, manbanta kerina anak-anak Tuhan. Keriahan ta la melket, keriahan ta la encedai, sebab lit ngekalak dendu meriah kal ngeakap na arban dosa. Tapi keriahan anak-anak Tuhan, mekapkan keriahan sirehna ibas di batanari. Maka tetap perlu si ingat, ia ngencadi bata si engkelini kita, arah Yesus Kristus. Lanai kelanglang kelengna ate Tuhan man bata. Nggope kita erdosa, tetap dengar ngedi bata, mereka nabi-nabi, raja-raja sir kemalangan man Tuhan guna persingetisa, imam-imam, bagai pe ajar-ajar Tuhan Yesus, rasul-rasul, kainge iban cara gelah banci kalak mulihkan kempak di bata. Ngidah karena kuasa ras kemuliaan di bata. Iberikanna Tuhan Yesus Kristus sebab kerina nabi pe raja imam. Bagai pe ajar-ajar Tuhan Yesus rikut rasul-rasul. Pernah kangen dabuh kubas dosa. Maka sila erdosa ngencabanci nelamatkan kita. Mulahi kita ibas utang dosa tanari, mekapkan Tuhan ta Yesus Kristus. Alu bagai dage si akuilah kemuliaan di bata. Ija tetap keleng Athena simpar man banta. Keleng Athena lanai langlang la tersibari kita. Kedolatan di bata la manusia nentukan sa. Kuasa ibas di bata nari pe lalit batas waktuna. Langadik penguasa ibabodonia dan dendulit limitna. Pengikut naka nentukan sa. Adikeri kekuasanna, lanai kalit pengaruhna, lanai kalit gegehna, pengikutna penggo bene. Tapi adi Tuhan di batanta, kuasana la arsibar. Kuasa di bata la itentukan manusia. Maka pemerintahan nape la terikat kubas waktu. Adi kita bas dunia nda pelit batas waktu ta. Gegeh ta si genduari pelit batas waktu ta. Pemeteh ta pelit batas waktu ta. Tapi pemerintahan di bata nai nari genduari sekrasa lala. Lalit batasen. Jadi alu bagai iberikan Tuhan rikutkan akap na payo tuhu payo temanta enda. Sebab engkai nai pe ia pemerintah sir kuasa, genduari pe ia, masa sireh pe ia. Ia si ngelem kerina waktu ibabodoni enda. Maka kugagia hebat na kita genduari, ingatlah. Maka wari-warinta ibas masa sireh enda di batakap nentukan sa. Dikune gulut kalpe ukurndo genduari ula gulut sa. Sebab ibas paksa si payo banci nga ipulihkan Tuhan keadaan Bagindube bangsa Israel tupung terjadi gagal panen
Darami pangan pekap nanggo mesera, tapi kenca ipulihkan Tuhan, salih mekerina, ndele ate nandai jadi keriahan. Dikunelit pepinakit ndu genduari, ibas daging kula, si nggondekah lama dan ula gulut ukur tetap semangat. Sebab ibas paksa si payo, banci ipulihkan Tuhan, kadan kesehatan ta, sebab ia kapken si erkuasa guna ngaturkan kegeluhan ta. Dikunelit pe perbulangan entah pe anak-anak, bagai pe entah pe dehara, la bagi ukur, lagu langkahna, sirbanca ceda pusuh, tetaplah erpengendes kita man Tuhan. Sebab tupung kita ndarami ras geluh ibas sura-sura Tuhan. Ibere kena merikutkan si payo ia kapna kai man banta. Maka kai pe jadi man banta ngasuk ngekap-akap di bata kita ngalokensa. Arkiteken ngasup ia kap di bata kita ngalokensa. Ibere na kepercayane. Amin na pelenga ibereken Tuhan dalan pulah. Ibas ngalaken kerina perbeben pindo gegeh man bana. Gelah gegeh menjadi asam ta. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ibas paksa kesempatan nenda. Dikunekai pesi jadi man banta ula putus asa. Tetap semangat. Di batan tak erdahin, kita pe harus tetap erdahin. Ia jarkan di bata man banta, gelah kita jera, robahlah kita. Sebab labo terpergel-gel kita kegeluhan tak endah. Sebab adi gel-gel kita lagu langkah na meluat, lasi pekena-kena. Pagi kejahatan tekani sa kita. Kejahatan tekar banca pagi gulut ukurta. Tapi tupung kita arban si mehuli, kini uline kame pagi negunugu kita, kubas kini ulin. Kerina perbahanan si mehuli lalit si sia-sia. Bicara gundari gia lai perdiateken, lai pertimbangkan jelma sinteram. Tapi ingatlah, labolit man Tuhan, perbahanan si mehuli singgo iperintah kena, guna si dalankan, sia-sia, silakokan bas kegeluhan ta. Maka ibas minggu etika kerja enda. Tetaplah kita menjingkat, tetap kita berupaya, kai si banci silakokan, asa gegeras kengasupen ta, pakaikan kesempatan silit Sebab labo sitah, kuga karena kegeluhan ta enda. Melalang si idah ibas ingan tatading. La sitah-sitah ngorempet ngadap ku Tuhan nina. Ada ngak kala ku jumpa, rebi denga kala ku jumpa ninta. Ngata kenca waktu ta terbatas. Lika ngebon mawon si idah keluarga anta, entah teman ta, tah kade-kade ta, bagai pe perpulungan ta, ngonahuni sakit. Tapi tetap denga semangat. Lika de banggo kote, arkite-kiteken kai, la ngadi-ngadi kulcipen iya. Latih rusurukurna. Jadi kita kerina perpulungan Tuhan. Uga pape keadaan tagenduari. Tetaplah bagi anakku ta siondai. Kenca ipulihkan Tuhan keadaanna. Meriah ukurna. Nimai waktu Tuhan mulihkan keadaan nape sabar ya ni maisa. Maka kerina kita dikune situasi kai perehman banta genduari. Tetaplah kita rembak ras di bata. Resada ras di bata. Sebab engkai kesah Tuhan silit ibas kita ima mempersingeti kita. Maka di bata labo nadingken kita. Tempas di bata silit ibas kita ngajari kita. Maka kita isuruh guna dalankan perhatian Tuhan ibas kegeluhan ta. Tetap kita megenggeng. Tetap kita semangat. Tuhan ngaturkan waktu si payo. Man banta rikutkan kai siakap na perlu man banta. Si ipindo kita ipe, banci tentu lengapayo rikutkan pengakap Tuhan. Maka genduari tetaplah sura-sura Tuhan jadi perayakan geluhta, bagai pe siswankan bas pusuhta, dengan sidalankan tetap ibas wari-wari ras kesempatan singgo ipercayakan Tuhan man banta skala-skala. Tetap semangat, Tuhan si masu-masu kita, gelah tetap kita megegeh dengan ipengasup guna dalankan pedahna. Amin. Ras kita ertoto. Bujur Tuhan, ibas kata si enggo empersingeti kami. Gelah kami pe tetap empekena-kena
kegeluhan kami. Lagu langkah kami silapayo itadingken kami. Dingen pe tetap igeluhken kami geluh kami. Rikutken kai singgo ipedah kendu. Dingen si isura kendu guna idalanken kami. Terpuji kam Tuhan arah kerina dampar kegeluhan kami. Sebab Yesus Kristus ertoto kami mindo perkuah atendu. Amin. Radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa. Mari ras kita ngakuken pengakun kini tekenta ninta dage skala-skala. Aku te man di bata bapa sila resibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia tubuh idur si nguda nari. Si so keliamen tergelar si Maria. Singena nami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate, jenari ikuburken, nusur kudoni kematen, peteluariken, ngokeke ibas si mate nari. Nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhen di bata bapa sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia janah lit sada gereja si badia. Persadan kalak si badia pengalemi dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita ersikap guna ngendesken persembahan pengatakan bujurta man dibata. Kata dibata si jadi palas ibas kita nehken persembahan pengatakan bujurta. O senina-seninangku nginget perkuah ate dibata simbelin si iseh kena man banta kupindo man bandu. Endeskenlah kulandu man dibata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena atena. Sabab bagaimana arusna kam ersembah man dibata, suwe ras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung sisehken persembahan ta, rende kita muji Tuhan, ibas kitab dendenta nomor 423. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Iendesken kami persembahan pengatakan bujur kami man bandu o Tuhan. Kerina sini persembahkan kami ibas kam nari kap rehna. Sada bagin singgo ialoken kami, iulihkan kami jadi persembahan pengatakan bujur. Melinkel pengarapan kami Tuhan, ialoken dingin ipasupasundu. Gelahna rembarna beritandu si meriah iberitakan gerejandu. Dahin kekelengan pereh buina banci ilako kena. O Tuhan ertoto kami man bandu pe. Gelah kam tetap si masu-masu kegeluhan serayandu.
kegeluhan perpulungendu, gelah raduras kerina tetap ertadehate, dengan majingkat dahiken dahin Tuhan. Dikunelit silepa ilakoken kami Tuhan alemi kal kami, ulakal kam tak nandangi salah ras dosa kami. Bagaipe Tuhan kami kerinana, ngit jera dingin mulih kubas dalan kebenarandu. Maka pulih keadaan kami, o Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu pekrina serayandu ras perpulungandu, gelah tetap ngasup dalanken kebenaran, kebujuran, keadilan, ketuhu-tuhun, geluh benar sueras peraten Tuhan. Bapa, ibas kerina keterbatasan kami pe, alemi kami Bapa, gelah tetap liturah ibas syukur kami, mulih kempak kami. Tuhan ertoto kami ngatakan bujur, maka labor ngadi-ngadi ibreindu pasu-pasundu man kami, ibas kerina kesalahan kami pe, tetap Tuhan labo kam erleka ibas kami nari. Maka na ajari kami tetap Tuhan, gelah na iingat kami, kesempatan ras waktu si ibre kendu, cukup terbatas man kami ibabaw doni enda. Gelah banci ipakekan kami kerina alu mahuli, ajari kal kami o Tuhan. O Bapa si mada kuasa, artoto kami nandangi perpulungandu si sakit, mekuah hatendu Bapa, sampati kal ia, gelah kini teken dengan pengarapan na, bagaipe keluarga, tetap man bandu saja. Biaya sini perlukan pe, cukup arkiteken Tuhan singaturkan sa. Bagaipe anak-anak ndu si erceda ate arkiteken itadingken si ikelengina, bagaipe itadingken si engkelengi ia. Bahan dagai tetap megege ibas Tuhan, gelah banci pe tetap ia terapul. Dengan ngingat, maka wari-wari enda Tuhan kap empuna. Sebab ibas waktu si payo pe ia kap kam, lit dengaka dalan kami jumpa, sueras pedahdu o Tuhan, ibas kerhendu si pedua kalikan. Dengan pe ertoto kami karena kerina anak-anak kami, ibas kerina dampar geluhna, Tuhan si masu-masusa, si lengandat pendahin pe Tuhan si nikap kensa, si sanganan darami ingan kuliah pe Tuhan si ngatur kensa. Bagai pe anak-anak kami si lengandatkan pasangan geluhna, ibas pengaturkan Tuhan sikap kerinana. Bagai pe jabu-jabu si lengandatkan tuah, te kami, maka isikapkan kam si mahulina, nang dangi, jabu-jabu ngawani perpulungandu, si ertadah ate gunandatkan tuah idur kam nari. O Bapa si mada kuasa, yendeskan kami pe perdalinan gereja duman bandu, bagi pe bangsa ras negara kami. Sebab kam kap empuna kerinana, silit ibabo doni enda. Ibas pengaturkan Tuhan, ibas waktu si payo, ngo teratur ibahan kam kerina, kai siakap ndu payo guna ialoken kami, ibas kegeluhan kami si tep-tep wari. Endam Tuhan pengendesen kami, reh kami ngendesken kerina kegeluhan kami man bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan, si tetap setia masu-masu kami, anak-anak ndu. Mari ras kita ertoto bagi sini ya jari Tuhan Yesus, ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadi amin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi alemi kami salah kala empak kami. Ola min kami, ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. Di bata si enggo ndilokam, kubas kemulianna si rasa lalap ibas Kristus. Ia njadikan kam, serta tetap megegeh dengan paguh. Ia si mada kuasa, seh rasa lalap. Amin.
Mejuah-juah man bandu kerina perpulungan Tuhan, kebaktinta nggo kadung baspa saenda, tetap kita semangat dalani kegeluhenta, si pakaikan waktu silit sueras peraten Tuhan. Mejuah-juah.